Ruakere Hond tērā. Toru mano ngā pēpi kāraru I ngā momo mate ka pā ki te whare tangata, I te kaha o te kōkara ki te inu waipiro I a ia e hapū ana. Kaia pēa te Melbourne ngā tai pitopito, engari I raro I ngā ture tū mate iti, kāre te pēpi I roto I tēnei pūrongo e whakaingoati ana. Te kautau noiho te pakeke o tēnei kōtiro ko pānia e te mate, Fetal Alcohol Spectrum Disorder, FASD rānei. Koe nei o na mātua whāngai kua mātau nei ki ngā momo āhuatanga o taua mate. We worry about her as she grows up. Will she be able to work? Will she be able to manage her money? He mate hoki tēnei kāre te tino matatau nā rātona hauora ki Aotearoa nei. If we take her into a clinic or she needs some kind of help and we try to access anything through the public system, people just don't understand. So what we see is a picture of developmental delay. They're very immature. They have learning and behaviour and social problems. E whakakao atu etahi tohuna hauora ki te whanganui ātara I te rangi nei ki te wete I ngā kōrero e pāna ki te mate FASD. O nā tāngata toko ono, he waranga waipiro tō tētahi. O nā pakeke Māori toko whā, toko toru ka inu waipiro. Ko tētahi o nā toko toru nei, he poro haurangi. We know that it's more likely that young people will binge drink from the evidence that's coming through in the research, and it does have a huge impact. We know that lives have been lost through overindulgence in alcohol. Hoi anō ko te raruke he māmano ho te hoko waipiro. Inari mo te whakapātu ki ngā rātona āwhina hei kaupare I ngā mamai ko waihotia e te waipiro, he kaupapa no tērā. I have found no service for children with FASD. We've found nothing, have we? No. Absolutely nothing, just a total lack of understanding. Ko te tumanako o tēnei whānau kia whakawhānuitia ngā mātauranga o te mate FASD, kia whakatūhia hoki te tahi whare hei āwhina I ngā whānau ko pānia e tēnei mate. Pēa ta Melbourne, te kare.